Ka school jong ka Mount Zion Secondary School kalara ya ka namla du hadin bakal penlim persya ya ka Green Hills High Secondary School ka Independent Cup Football Tournament arjar arpasau bala penlong da ka HANM Mauding Keneng Circle ka bapenkot ha ka singi ka handu tarik arjar arpasau ha soring kham ka Mount Zion Secondary School ka penlim da ka tiebreaker ya ka Green Hills High Secondary School ha ka ni ka singi lawan bane shimenta da ki handu tarik school jong ka thain soring kham kala adu kala yo da kapisa ba khatsan hajar ringkat ka trofi bat kat ba ka bawan ba ar kala yo 10,000 bat ka trofi hakas ngikut lawan sak hilang u presiden jong ka sengkemi uba lamprang kharbani bat ubawan nongse uraiwan sotun lembat u Venus rangslang kinong hikai lembat kiwe kibela syakot ngobha. There's no amount of money that can buy the smile when you see a child smile. So nakata-kataw habang ipet bagi kena school mata kesingi kia taha kia risa ni kan mau hakapor kabagi dakret kanung ismo tenat nomor ondang ilarong ba kapor ngi banong banjah la banjah risa banjah kemen banjah be nim donjuk hendai keladon ke responsibility bangin ketpat na komenta kalau wei jong ki long din ki jongi tiba ngi shen ngin sa ai tinok haki ban penjat ya kali kari ke wi ke jongi kinadu upna di sempa keladon ke jingplan ke jongi bangin ong ba ngin pendek kai sports haki disiplin ki boper haki ni ki tain morung kenang nilai yosong ya ke meeting rengkat bat ke executive committee jong ke HNM na po morung kenang circle nila ong bangin dek ya ki kam sports ya ki kena school hagi disiplin ki boper nila approach ya ki school ki badan hang ni hapo snong andai nak menta bagi program ki boper ki school hang ni po sol kam kimla syu ban ya sim menta hagi disiplin ki boper andai ga ga jing temu jungi ka bakong san kolong ban yo ya ka khmat pu samki jong ki kena school hang ni mentau snem ni ong ba kam lelei dang ila ban pendek tang ka football ndrei ngin saya pet hagawai ka porpat balek si la syam snem ngila ban pen urlong ya ki jing temu jungi bangin yu ba uwei ka wei ka kena kan simbenta haki kam sports haki disiplin ki boper kata ka dei ki jing temu jungi ka bakong san ke ga jing temu jungi kalong ban yu ba iwei kena school yo ya kata kajing yo ya kata ka khamat ka bapu samrke kata ka dei jing temu jongi ka banungkong ka banong sap ka jing temu jungi ka baar kalong ban yo bala shai state sports jong ka jela ka jongi bala shai la isni let's see kila ban represent what ya kari India ro hapo ka Olympics jong ka perthai hi barok away namar gumba bi kakam sports kedai ke wei ke bawanra kaba wara ia kikam kijam ki boper bawanra ia kanam ke brom trek pandon ka kor ke brom bat dai ban burom ia ki ka school kumba pi burom ia ki kimi ki kpa namar kinoi ka school kilong ki kimi ki kpa ki ba RAP ki kena school nama ki biki kpa ki sukha yapi henrei ki kena school he ki nohi kai pat ki hikai pen start yapi te kum noi lam ngada bi sokmen bakawai na kisat rekam jong kaseng hne po morne circle kalau organize dia kene ka Intersport Football Champion kum sibenta ban penkiu syaprang ya kisamla ki hep ki berit ki belum kasap ya lekai football bat ke bakam kungsan ke bakatong H&M kalong kadon ya kadong rim ban penkiu syaprang ya ki lekai sport kalong ban penklet ya ke jingdi ki pas meu ki pala kenrai hagane gari ka bi ka jungi kamtam udrok
Jindi ubasirkai ubalarung haki kendong kenshot kumbang jutip barbor budrok udai uta unong penjat upa jar ya keno kecak benreo hasla perkai kumba giong hakitin nongwei. Drug is a silent killer in the world. Te kaseng kermen ba lengba gine gijing yelakai spot baper ya pigi samla kan penlong ya pigi samla ban klet ya kicam ki basleu ban klet ya kijingdi ki basleu kam tam ya udrok ke bakum ke ribut ke jaj benreu ye kun persya ha gine gisnem bat haduk mentaru kumjo tedagang jo kaseng ka kitbok kitwang yepi ki kena school bat kawe ka ba kum roilam ka kentu yepi ba ya kini samla dun sap ba watla pidon ye ka sap perilekai football tim dai pat banklet ye kajing pule nabar isuto ba kajing pule kajing start kedai kabak kongsan tam hakajing em jumi kibreu namar kum kajala gidon kam yala kijong di IS gidon kam di IPS gidon kam di IFS na kitari tari mulok tenaba kata kajing yala kai sport berkajing pule kadai melihat rengkat tapi ki kena school ki age kajimi kidong yala kai kam tam kire ki bayar kun final bapin yelek kai ba peni ke jong kasap peni katan ke jong pi ke bau play ai lana yelek ke yelek kai daga sporting spirit om ke yelek kai ke ba yelek kapan yelek melen namar ngejui hak de jok ke menta ke yelek kai sport kam dai show ke yelek kai ke ba susong shet henry kadai kita ke yelek kai kapan item ada kata factory kapan grid ya kayo kam yo jam kam ta magai kapor kerdo kam pro jam tengah kitbok kitwyang ya pi ki player ya pi ki school ba pilek kai ba khnang ba kajile kai ba jom pi kawara namra buro pi ka school ke jom pi ya ka shdam ke jom pi pat kam ta me ya kari berkecak menreo.
Kami pulang macam 3 macam di tempat nampak ni Kenarit bertakil untuk pau nampak kering dan pergi. Halek jauh Calvin Nikon dengan permainan dalam. Satu kali disimpan. Ya, pasal nampak ada kesan badan IT yang trofi masuk berkumpul di cash prize macam ada kali kapten yang kemudian nampak ke Melbourne. Wajah sekali sekali